Assalomu alaykum. Şef, kilosu qancha ekan? 150 so'mdan qo'y. 150 so'mdan kilogram. Bo'g'inchi? 60 so'm. Savas qancha qoldi, sarı savas? 70. 100 so'mga 3 kilogram. 100 so'mga 3 kilogramga onlar qisib tur qiladi. Chesnoq qancha? 600 so'm. Mol eti, ha? Yaxshi. Xudodan bersin. Assalomu alaykum, tug'anlar. Amansыздарбы? Бүгін число 12 июнь 2025 жыл. Ноқат шаарындағы бүгінгі бұйырса сіздерге базар ішіндегі картошка, ет, сауис, мөмөжемеш бұйырса, өрік, класстардың бағасын бұйырса біліп береміз. Андықтан сіздер бір-бірден лайкты басып, комментарий қалдырып, достарымен бөлішіп, ушул биздин Байкежи YouTube каналга туғандар сөзсіз қатталып болыңыздар. Бұйырса сіздерден қолдау ретінде лайк, комментарий болсын, әлемі бізден болса, жақшы қызмет болсын. Бисмилла деп ішімізді баштадық. Жақсы көже? Жақсы. Сарымағы. Қанша екен картошка? 60 сомдан ба? Мынасы 40 сомдан. Майдара 40 сомдан, а? Мына чоңычы? 60. 60-тан. Помидор Өзбекстандыкы. 130 сом. Бадырың қанша болып қалды еді? Бадырың 3 кило тоқты. 3 килограмм. Қанша дейсіз? 100 сомға 3 килограмм. 100 сомға 3 килограммға onlar қысы тұр қылады. Чеснок шәже? Чеснок 50 сомға 50 сомға 3 үштік дейді. Мына 3-і 50 сом екен. Мынасы 80. Мыналар 40 сом бар, мыналар 50 сом. Өрік 80, 90, помидор 130 сом дейді. 50 so'mlik turchi. Өзбекстандыкы жақсы неме. Өзбекстандық, өрік тұр. Қолын қанша килограмм? 60 сомнан 10 килограммы. Помидor 150. Savas qancha qoldi, sarı savas? 70. Qizilchi? Qizil ona. Qancha ol? 70'dan. Qizil dağı 70 be? Qizil dağı 70 so'm deydi. Piyazchi? Piyaz 50. 50 so'm. Kilogram. 1 kilogram 50 so'm shunda? Jella YouTube'ga. Bunlar YouTube'ga 70'ten bulardağı. Ha iyice. 70 so'mdan bulardağı? 70 so'mdan. Kartoshka qancha bo'lib qoldi ije? 50? Sodanızlar versin ha? Özünüzler çıkmaysınlar ije? Özünüzler çıkmaysınlar. Assalomu alaykum. Qancha ekani? 4 Qancha so'm? 4 tadan. 100 so'mga 100 so'mga 4 shuk deydi. Bizde bunu Maka dümbül deb qo'yadi. Buje chiyib qolib turdi bular. Radullar. O'ta yaxshi negizi. Vitaminlar yaxshi bular. Mına уже savizlar уже 70 so'm bo'lib qolibdi. Sari qizil savizlar ko'y birday bo'lib. Qancha ekani bu bog' olmalar, shirin olmalar. Es yo'qqa biroq. Tarvuzlar 35 so'mga tushib qolibdi. Kilogrammi. Tuğanlar like'lardan basıp qo'yinglar. Qo'lda o'rayapti buyursa. Kechki bozor. Assalomu alaykum. Shef, kilosu qancha ekan? 150 so'mdan qo'y. 150 so'mdan kilogram. Bo'g'inchi? 60 so'm. O'rik qanchadan qancha so'mga chayin? 70 so'mdan 70 so'm. 70 so'm, 70 be? 80 so'm. Tarvuz qancha bo'lib qoldi? Tarvuz 35 so'm. 35 so'm. Hadi yaxshi. Kilas. Mana andelakchi? Andelak 80 so'm. 80 so'm. Banan? Banan 170 da. 170. Sizin oynaqdan bo'ldi. Pazarında veriyorsun ha? Pomidor qancha dedin? Pomidor 130 so'm. 130 so'm deydi. Bolgarskilarchi? Bolgarskilar 80 so'm. Nima u ne lati? Unutib qoldim. Nimami? Baqirajon. Qancha ol? U ham 80. 80 so'mdan ha? Yaxshi. Badringlar
O şey diyor bak. 40 сомдон. Sodanız versin ha. Hadi işten çıkıp bir tartып ötüp keteyim dep buyursa çıkarıp atабыз. Hazır hem buyursa şu etlerdi tartып çıkarabız. Et noqatda kança eken çoğu bilebиз. Jelmayanlar yaxşı oldu negizi, qıylaq çıkıp. Biroq bazardın için qıylaq propka qılıp qo'yat. Çındığında. Haydan. Qanday, yaxshimi? Et qancha olib qoldi? 600 so'm. Mol eti ha? Yaxshi. Sodan bersin ha? Tuğanlar bizde mına ушундай mal eti 600 so'mdan noqatda ошол жерге дагы, мына жерге дагы жазбам коюп тур. 600 so'm деп неге? 600 so'mdan mal eti deydi. Koy eti bizde 650 so'mdan. Alem sizler жақта қандай болот туғандар комментарийге жазыңыздар. Koy eti 650 so'mdan уже қалбай қалыптыр. Эми кечки базар уже қалбай қалыптыр. Бұл жерде жемиш базар деп коет bunun için. Kurut sarımayların bağısını bileyim desem уже kıylası cevap ketip kalıptır. Buyursa bunu kurut sarımaylarda dağı başka günü buyursa жақшы kılıp tartıp çıkarabız. $80 so'm deydi, 140 so'm deydi. Assalomu alaykum. Do'stim qanchaga guruchdir? Qanchadan qancha so'mgacha guruchdir? Qizil ham, oq ham. Qizil 200 so'mdan boshlab 500 so'mgacha. Berk oqtarichi? 120 so'mdan boshlab 250 so'mgacha ekan. Serjanga qancha olib qoldi? 270 so'm, yaxshi. Sodangiz bersin ha? Assalomu alaykum. Chef qancha ekan oqmay? 950 so'm. Donya 5 litrlik ha? Pulchi? 680 so'm. 680, 950. Pul shunda eng tozasi bu. Bularchi? 750 so'm. 750 so'mda. Bunda 1 litrlarchi? 150 so'm. 150 so'mda. Nima bo'lyapti shunda? Navot ishib 150 so'm. 150 so'm qilaveram ha. Uloq qancha? 100 so'm. 100 so'm. Shakar. Nima keltirib kelasiz? Bu joy YouTube qala, o'zingiz chiqmaysiz. Qancha bu? Shakar 85. 85. Mana akarashkalarchi? 250 so'm. 250 so'm qilaveram dara. Qaysi kanal? Voy kechi degan. Da qancha latovi? 200 so'm. 200 so'm. Buna makronlardan qo'shib qo'yaylik ha, shuncha bo'lib qoldi. Qancha bular? 50 so'mdan. 50 so'mdan. Bor da 50 so'mdan bu. Qizildari 70, bular 70 so'm. Ha, bunlar 70, bular 50 so'mdan. Sultancha? 70 so'm. 70 so'm. Yaxshi. Qo'ldangiz bersin aka, ishingizga yegilik. Aha. Mына туғандар біздеріне шындай бұйырса видеомызды жиынтықтайыз, дағы башқа күні бір жақшы да видео шығарамыз. Құрут сарымай сүт бойынша. Инстаграмнан шындай байкеждер жазсаң шығады. Мына жерге шындай жазып қойып тұр, шаңқол 200 сомдан деп, мына жұмыртқаларды. Барыңыздар, сақ саламатта қалыңыздар.